Iyang katuan-tuan itu wah kami dan sama saya bosan berat wadu tidak begitu bisa kerja tidak begitu kau bosan dia bosan dan wewek okan yang merek saya yang ketlam motai okan yang lolo dengan batuan juga lu yang saya itu kau dia paksa wajib tu Mawe dengan sekarang mawaki acting speaker member chorus honorable member chorus juga kan chorus kedai kadriang nan sabul maral lawan murin sawas ran imaran siya ono ngan sarawi amen mai samat kot labalap marahin and run what kami kadin kat kiyong kete o kadin kasanedi o kat kiyong out de kan chorus mesansa sansaler kan kuburo mamain siya kapada yang membuat chorus labalabakan chorus kadier nan mall kapada yang irkan chorus ketokan padotodrikan o korusem kat pene pada beneran mut pui ke kara be kesambalan ran maing sang kalangan kom kadin kubrekit kadin kasarawiya la katian ran mut o kubramawi kitkan korus me pada beneran kubur kombil kadin kubragan kit sabul mamai kubur ko ngerebet kabukakan korus magom kat kiyong ewe kalam teman-teman kit Pemahan pukaki yu babaga kuburomi ong sabun mamisaulangan and wayward and kakwaita maing sang ay mawad na sayo bana pahan kuburomi sa kasagara kuburomi nilang kabayan riyato at saun kumaur Jesus Kristus. Amen. Kalau kami do takunya saya dengan patrianan roll call clerk Speaker Loan, Vice Speaker Rodriguez, A. Floor Leader Wondolin, A. Legislator Philip, Legislator Banuelo, A. Legislator Tamerlan, A. Legislator Atlee, Legislator Rosario, A. Legislator Agustin, Quorum, Mr. Speaker. Kuagi essential namanya quorum okay kakek patrianan kesendian kelantaran rambut amun me karos itu masa kerjaan wow Wangki Meril Sukamar Neps Suling Pontian Tilwang Luki Suling Nice Sabun orang kan Pilih cuma wow Duk bukan kamarapor Duk pay Orang ke nara bahasa pay Itu wow Ong Istati Nadio Di Sautel Tilwang Luki Suling Roy Cronin Tarabak Itu wow Ong District Administrator yang mengumikan Tilwang Luki Songkong lagalap yang mengumikan Songkong Kabratonan Malwets
itu Secretary wow floor leader Chairman Standing Committee kan Vice Chairman kan mere itu wow cai korus baca nan dia lama lama berusaha sudah maksudnya kan uang asyik kan uang cai dapat tujuan irama kawasan ketian ranwat itu mungkin ansur mau yang tak korus ketian ranwat juga kasamo sebelum saya district administrator the honorable Nersin Abiarte nanya cuma report Kasilelia Bangkok Kasilelia John Yung kukusinit Ketua Kapenuinit Mulai bahan Tuwa na nitong sakar Memberon sakar kita me Bagi karap Put Surya sal matai ketien Ada itong ketien rangut Pil bagi karap Siyoka sudah berkat Punya look melalui bang pura. Mobil karab, punya windet, apalagi look si windet. Yang awal lagi kalau pen asu kabar kawal laut, saya susu baik punya COVID-19. Tuan windet tuan siapa yang tukang rangka sempaluat. Look yang so masakan pilihan talakan. Keluarga serius. Rayakan bukan yang yang pasang tuan kak, jalan kak kolokol, wan kay pasang naramas, jalan non kabukon laut dan rayakan rangut. Harmai kubura, bukan kak paruan towo dan itu mal sakaratan rangut. Dengan kayu uyai itu mal sakaran kay pun ibang kuburan kanilap. Bukan kisah limar kubura seulap. Makatin kay berpun, aman percaya rangut. Kara yang saya kagak empat yang sebelum maran kesempaluat. Kei pun malan serain dan wayward. Kei pun malan oriar. Itu malan wow. Mau nasi usit. Nang kini nang misit. Entah cuma respect yang cek. Itu malan wow untuk sebelum maran nilang petiwai nisekan. Ulang lang kei tian nampil yang siap. Sebelum wow jangan maluat ranwat. Itu malan wow ungkomi. Vice Speaker, wawang floor leader, wawang honorable members kan, dan tuan pinin kokusinat Ketua Bagan Wing Network. Dari tuan wawang siung kopung labalap, yang kami siung kopung kan, dan malang kopung Wing Net.
Wawat sambil toka warangkan bayang kacang sama macam beneran. Bila kini sabun macam non question net, tepasan question net, iralau tuau, iratuk riau, lebenial riau. Makasan itu bukan net district administrator, patrowan net district administrator, dan we network pan wia kawit, o kamu mata question net, net district legislature and chair. O nuya kuburan par koros report pion net district legislature kuran winat. Yang speaker essentially bang kupuromui napu karapa napu kupuktosan yara karyawan sombong senwori report wat o apke kapai puita ran wat yara karyawan sombong tokuri par ya ketri sepe. Dan uya ke ton pekmak ke pandalan ruas WhatsApp, ruas kosunet, ilmu itu tak boleh angkat kosunet itu ke bank beramai. Ewan sautoror lekan nyara karyawan senwar. Rawat saya kat benar buat ilakan pasan angkat kapai buita, boleh angkat buaya itu orang buka. Rawat itu orang ke kapten, boleh angkat tuang nan kapai ban ilak yang macam pasan wat. Itu orang buka wat kan ilakan pasan. Inkak report ke mungkin government wat itaglan moni mungkin project kan usahakan koros me pelian kakak laga kusunet tungalan ke o kamagat dan par ya ketriese me itu dia ni mun sombong en September ya ketriese o try kat kerja nan tekan par en ya ketriese ke Kalau terawat, punya baruan sekarang yang speaker, yang Amerikan, way, kita bisitungkan, yang tetanggaan moni kan, nakota pan, puan wia sabisin pelian kakela kakusenet, kung tetangkan, usang-sangan tetakan, yang aku bisitungkan wia pen puka, kan pelian kakela kakusenet, kan puya patuan wia puka yang office buat, o aramasan winda. Report wat patunan puk oban langang tuang winner koros wewo kalap teman aramas engkak sabuliman ki tetkolen ki naso mokona temiana na men patuan kaim sang ki sakarata wat o bileo kalibwa iraralap me tkolen ki ye pek kubran we o pugawat me ye angen kala ngileo mogteo o kertae wan winner patuan kamelele me elela so me eupanan angin kala buat anana en wiya memor o wiya tatok nasal matai pokan nintu natai wiya benaramas o pukok way dan kapapali way sabiskan memia government what me government in demokrasi what government in siak o bil momorso tolen ke kapeng rawat kuengkap padawan proses sakawat ni tanga kan me bansang nan pukot macam ni kan pat-pat bang kupuran aman kumai o merang kaklelang aman tron way nasun kumai men dan inangi sabun kita mai kadung kupura boyan share ira lapakan dan report wat essential me option district administrator yawi kita pali gai me department payu o commission silu department bukat di magdai mangi kena buat dan par korus ni ada kena kamana benda budget pun kapali ni department in administration, department in treasury, department in resource and development, or department in public safety. Or commission kan memia resource management commission or sports commission. Ini balik bukat makin buka apa di sabna cai lopis. Penguna na polisi kan makin yawan na rana kan korus lelo terang. Essential nan report what pelian department administration, visitor department in treasury, department of resource and development or department of public safety. Mr. Speaker, magam kubura puyengkak tolak tayang tray dan palibayuan report what essential net resource net sport patro election commission mentoon nan paligan magkakota sang office and district administrator o kanaleti kamanaman sang office legislature nan par koros
Pali bukat me ye palian road maintenance raikan me kumpuka ke apa pali pronad kama gala o bisangkit palian teacher rate rai so sawasen so patak siliman Patron Net Elementary School or Yemen Patron Param Elementary School o palian winin net school maintenance so kamagal Yemen makin sawas ni school in net o Param o aso mana pe ar bunda yang sawas di office board. Next speaker essential में सबमताई पलियन Department of Treasury इराय में कन पुकुपुका के कमोर कन office board इराय में कन berkata collect penemoni o nikitala o nya se muktai kawan ko sunnet amon bukat kin patrota point to to pale bukat me bil kinangoto palian Department of Treasury me bil kinangoto wan foreign kapai ong sawan muni kan mo kita sang state o patrota bukai ka katgiang tu yang uya pen komatan kusunnet ba kena palia ta pen kata essential me ne sok mata lobis won sawan monor ya me kena yata ta kama ni local revenue collection muni kan maru kita sang sok mata lobis o sok mata percent silisap makin patrota kita state o patrota ta nane representkan me bit muni and local revenue essential sang muni ke me kita sang merasa court fines, court fees, business license fees, penalty kan, sure tax, alcohol license, royalty fee, license, driver's license, vehicle registration, or winning share in supplementary nakinak dapat pacunan. Percent silisya ki mo ni kan makan pacunan tu kita Pompey State, mo pacunan tu bukan yang kau lagi supplementary tetap dan par. Parwat tepar negara par monor ya ketriyesak wan monor tai kan to bogtai lengka kata pon to tok nan local revenue patpato ni chala sillo bolnen tuak sin polisak payu bogtai kasih pon pato dosa nan 30% patpato ni chala rienan tuak isip ko wali sa priya wan monor marukutanan fiscal year local revenue igis pelela one month trial kanto apat patro ni trial banen balok rianen kit wolu pri seksilu senske local revenue apat patro ni won ria buku buku isikit pi wali sepe won tatak lan sa pun matai moni non government makatanga operation o projangkan sa marai lobis rong tatak gila cara balok sinan kit dia pakai solution puno project kan moni kan metodologi project patron ni wantala silok panel 5 kit 5 bisa palu berkapat pena koros wan metrai tu tang bulan antar ya creation cala wallop nan wan kit wallop creation si mo tadak moni aralap magtay sa bulman kinan par moni managir moni magtay patpato nan sa special saving patpato ni mon talak kit wala bugi sa payo o wan tapen moni magtay sa bulman kito na riyo ketriye ko ni mulan par patpato ni wan talalop wan nan pakit riyo ko pa sa payo disiruban financial report and par fourth quarter recover work में patpato और speaker और ये mamukan o do pisitutok mai ka kerja dan taropoi o nya so mai ka burge e chongal pali kerja revenue kan pada bang pura mai ka kawe yang mai pisitu sang program kan ucai kerja tatang yang moni nan par mono ye bisa patpato dan palu wono report what essential dan sampai kusunat kan makamana mantar tanpa bagi setua ya ada top merasa yang stosa mewin patro power jelas dan sikit State Sport Regulation Commission budget resource management budget police overtime wacakan dengan pilong erka moni check kamanata ang lawyers fee and legislators for an shop judiciary lawyers fees
operation in komokit me uyawi ni rikmatra pe uyawi apat waran polis dalalta songkan semata Christmas party rabukat songkat koros semata moni makamana o rawat travel irta ke moni in office pen kapali district message rawat dan pali ke isu perusahaan sawasakan bagan punya sawasan ne tapai benanipil course work site wagan med school COVID-19 task force sawasan sent matay yang right executive supplement task force kalian task force matay sawasan muni por tatok flyers bi kamataman fast pitch langatan street light kan travel kat kita sawasan program Mr. Peter Sitan, late Peter Sitan, niya siya kanina o office in state. Patoyo na rupen kalap te paruran na nakap. Travel kat kita mo yung solar street light, may langatar po na rin way what lala kung takaparan o langar o mula supplementin pa rin legislative o executive. Pil na report what essential sang palian public safety ng pinareskan mo yaw ng parang bureau traffic citation summons mekan yang perpatulan po nan paliwalu ng Mr. Speaker kasaleta project labakan ng mayor ulit ito ng par suya kita sektual reason na uyaan po yung projects ng driving song po yung kakaunsak na yung net district park o net water fund public market watershed o net strategic development plan na kisya yang pajang ito ang reporting lanon. Project kan namiya kan naglar o bisaya kan nagla. So ang project la pa kayo mapatoto sang Congress no ya the public projects marasiyang street light o mi mitala riyan ng lumakot pave on nan mayor pave overlay yung Tawano pave on Duit Malilap overlay pave on Erka sa maray solar street light kapatodasang 83 na pa siyang year water extension and Erka mersay kung sila natawag po yuyawi halka po na Erka kabar-kabar na cektar o premier po niki pe pamparato kung seglar oral pe pin palipoa pe retaining and paliais kasuntung ko lang net po o basketball palpo project what paros im seglar na speaker iman bil tungalan gi aso mo aw este par na report what travel yak share ibang patro yatin yoral ko gi Mia sawasin public projects me last meeting in Congress and ni January isipeo pasangar Congress apa sebut mungkin saya update kepada warga kita lah berail pan aletiar kamalaban sang presiden beneficent saya berbahas supaya rapukat kepada warga kita ya main autopen sabi matay project kanan dia ketri sekil para siyang paving road in Kapinsona road paving in Erka sidewalk kung puskan kamar sidewalk pusang ng school ko ba nila to wasat puskan sidewalk mo ni bumiyayar mo pagparinip sa lapanan Rabin po si sidewalk siyang yung school ko patola utala Manila pinmiyayar pinnan kamatan ko sunod mamiyayar ko pus pen sidewalk ko trong kung siya la siyang ace patotulel kong project bukat project magtay pa susupay kay ala kay niya nakasang palpunan nan pong shop hari parawanta oral pag malakag tulmangi kisudod ka bangkak kanaka kuyap kisyan
Sang mare program ento talk nar ye kutri sakeu. Speaker mabel batang report. Kawan padang talk planning to talk sang resource management. Nar kata-kata gear wan suot. Patroyan and reported barangka kuya ke min kataro buat rumah beka mia kawan padang planning to talk resource management walen ki. Ona ne wo deputy ke wo kosa plan pat pilpa muyang tungwe so masakan yang kagyan sabulman kita pun ba aso ma na pe rangkap uya ke sa maray min kupuro ya bentata kamatan planning to talk kat pidmiya kamatan sinmoni ba kapali sang wasakan pagbeban yawi na anak patang parata. Memang speaker ibatawan tabok mai lengkap mangi nya semua bantu ada. Na ason dia kataro buat district kapara warga mai kap yang resource management program kap kataba program mai o sebab sakar ke representative ka Mang speaker inabil kapatayang sa matay. Kuita bukat mia so kuita matay kasih na kaiding kasih. So kasih mia paratanan sa matay parent to creation. Essential me sports saman kamagdin tatang kay me sa pato yung lala uti worki ruwasin national or state na kauti siyong reti kapakon laut and termi saya na yung magatlap magtay ko nuya so yaw ng par ng euro net constitution day may mangin so to ita leo ura so ita magtay ko so pa ng par ng euro panin so matsusit dat tumpio kai ya sudah poita kar ya kan ni rebukat ya ira sapai rai bai kapor guna kar ba puegi covid kama sang trail kar ada dai to wong na kamu ba project kan ira kapor guna ये project mugre di surah palia ta puegi kar sensal mem ya panting huni patrota ongalen tapangan yul lel sulbi sokole ya tala kap wasau o kiyo gnumwe nan congress alata kusunet makapugutaro o tagla o kiyo kala niyo armon magdai pagito sang congress nan tam mela nan tar nagiro kara ta project water stomach mapit ibu kamelele mamiye pagpag matulungan sang guliya nanipil po kara pa sa kale kamanaman pagpagita apol panalo essential mamiya pagpan project nal na pagpato do sampai ng executive habis itu po ita po ki kara pa mamiya asangan so po ita bukat si tasik na nan paring tata kriya kitri sa keo ng speaker saya ka ngin kaya lab ki pano kupura chay bukta nga kapaliya ta po anan bukat angka kapulben kapalang right on weekend nana my speaker essential me sinpukat ibis mo sila dami patrowan I orala pecho po yaso pura real kap gitu asa I kapara warga murang ganwat murang mail bantu ke mamiya iran kaina mo pi kasal na dam parata begitu kan sudah dibilinan robot Muai bang sabul mandri salah satu juga tu kali kan sang kali cuma kali perangkap kawawa itu cukup mudah. Imat sebagai peron wiaki cuma report rawat speaker kalau speaker kalau cuma punya kokusunet ketua apa kan legislature karena kalangan chorus baca yang rawat kalangan nana minsit kalangan so masako kalangan terlihat talako kalangan yang orang ko o staff kan nagtayo ko kalangan speaker o
Kalabang Star. Ako na yung edit ko na siya. Yung gitar. Kailangan yung speaker kaya ito na ibang statue na sa pumacay kaya cuma kailangan sa language kung jumbo rin po yung kapatyan kami sa sobrang wow kay po niya meron John Wonky animation duo kalapcikan yang speaker pati language kapag naman tayo yung sarap tawa meron kong yakin speaker Wonky Chairman Panuelo Chairman Kainais Chairman JGR Chairman Philip Chairman Rosario Chairman Tamarlan Vice Chairman Atli o Vice Chairman Agustin yung speaker Bacong Kubura Kuyenggap Bacong Muya daw kamukitan Kuyenggap essential language Auto ben sa mga chay kalinter sa isaryat kung mesek deliver sa mga pista Kuyenggap Bacong Muya daw kamukitan chay lengkap kahit sa mga chay berpur kailangan ang kasong chay language Ubasan kasong team sa mga office Ong toaspen sa pumacay Nakupur ko sa ating language Pergian dia na karya na karas na ujung Katuan A Nauwang Katuan So O hindi naman urus macam language Seperti sangat MP Science Mia Palikariau apa ni Thailand Patyang Nana Miset Sulukan Sukama Sulukan Nice Sulukan Tiang Thai Patyang Nana Miset to Ong Palikariau Patyang Okcai Kahusia Saya harus bukan kalangan